Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Maray, umayak man! Da kayo matgayam, Nana Gina? Anya ti masapulyo? Ay, umay ko kumaited to invitation card para kada kayaw sa leng. Invitation card? Wine, para iti kalay sa ti anak ko. Ti bilin na nga main kat imbitaan mi amin akalugaran. Ay, nawaw. Ay, kat agyaman iti imbitasyon niyo, Nana. Umay kayon to tapno makapagbabanding tayo mula nga agkakaruba. Ay, Nana. Sigurado da ita. Umayak to. Okay. Ala, agpatuloy ak nga rudan ta adupay ti invitation card nga iwaras kaw. Marisaleng, agkasar ka nung magayam da Joyce kan Philip. Ada tinaawa mo nga invitation card, Maray. Ay, syempre, amare. Inikanda amin, nakalugaranda. Imay ni Nana Gina dito'y balay itay. Iso mismo tinangyawat kanyak. Ay, mapantang raw, Maray. Ay, amare. Italaang manan nga damangay akasar dito'y lugar tayo. Mapanta. Okay, Maray. Dagasendak to nga ro di balay, Rugyamon ti agpili iti isuot mo. Takasarday jayain, maray. Ay, no siya. Mo ti badok iti balay, Maray. Isulatan at isut ko. Tapno saan nga isupay apaggastusan. Sika ngay. Anya mo nga iti isut mong tao. Ay, day tati Jack pa'y sigurado, maray. Panunutik pa yan na imbag. Barang adda pagbuludan dita. Ay, una. Tapno presentable tama. Ito rekas-kasano, Maray. Ay nawaw, anya to imbitin mo itilikod tiri daw, bakit? Anya kalakit di matin, David. Kas makita mat. Gown day ta. An-anwam na ita agawn. Di mo man ngamin pakibibiyangan, ta mga numaperde. Binulod ko laang day ta iti fashionista gayim ko. Bangus saram iti gown, kunak. Sapay see-through. Sigurado ang makita ti kudil mo no isuot mo rito. Isuot ko day ta agawn iti kalay sa da Joyce kini Philip lakay. No kasta, ninang ka. Saan? Anyang nga ron? Awan, simple a bisita lang. Ha? Simple bisita lang, masapol nga gown ka. Sapay pangit mo ti disenyo ti gown. Kasla pang bar samot na ita. Ay, awan starring ka man ni Chay. Mayat kit di alakay. Makita ti kurba ti bagik. Kurba. Anda ayamat kurba tabagim bakit? Anya nga minanti ko na masaludsudang, Marisalay. Ag-make up ka inton bigat, maray. Ag-make up? Wan, kasarda Joyce kan Philip inton bigat. Nalipatam samot din. Saan, Maray? Ang apay ang masapol nga ag-make up ta, Maray. Sa anak mo ta main character iti kalaysada. Saan ta mo aninang? Saan mo't amasapol aninang takit, maray? Ay no siya klaeng, Maray. Saan ka nakasapulan day ta? Urayan nak nga rod inton bigat, maray. Ag-make upak pay. Anya? Tapno presentable ka. Adamat kit di gayem ko apag pa-make upak, Ay, sige, Maray. Urayan ka, ang sapaem nga ti agrieng, tapno saan ta maladaw. Ay nawaw, sa dino tinagapam. Kunaklakit din no napan ka timulo nga nagluto iti kasaran, isaan nasapa ka arimwar. Ay, saan? Napanak iti ayan tigayem ko. Nagpa-make upak laeng. Apo,
Kasla sikat ang kasari ti kasta alangam. Pudno? Kituwain, nakapuspus-kol ta make-up mo. Ang bagay ko kadimot laang lakay. Sana may bagay ti kasta ang make-up mo iti okasyon na papanam. Kunak tumot. Kontraam manan. Ay nawaw. Aglisi ka man dita. Tay suot ko tigaon ko. Na, taipilit mo pala ngay suot na itaagaw. Iso nga rod binulod ko taka sa pulak. Anyan tulangan ti itsurami dyan no kastalaan. Kitaam kumamot di medyo disente a kitaan, ah? Sana kasta makitkita amin ang. Ay basta. Isuot ko no anya ti kayat ko nga isuot. Awanan ti maaramidam no may papan itiday ta banag lakay. Taipilit na pala ang nagalasakit kitaan kung naklangarudan. Nakasagana ka ka din, Marilili. Ah, ay nawaw. Ano ka, maray? Abayakas na tilangam. Agawa amkit di agpeles, agrubwatan mare. Aga, sumanday ta, maray. Nakagaon kun make-up ka pa'y. Anya ti makunam ngay mare. Bagay ko ka day? Ay, no para kanyak, nagalas, maray. Sana maibagay ti kasta ang make-up mo kun kawas mo iti okasyon nga atendaran ta. Kasar ti papananta. Tay formal kumalaang mo't ati suit mo. Di mo manan panunutan ngaw mapalak. Gayom nak, maray. Bagbagaklaan ti pudnaw. Nagalas nga. Bagay kong tupay mare. Kita, makita ti kurba ti bagik. Ay nawaw. Sino di sumunga na nakagaon? Gina baka ni saling samot na jay. Huwag. Isungag paisaw. Apay mo takas jay ti kawus na. Ay, injak ba namaw? Isulaang ti bisita tayo, wakas tatibado na laka. Na, si trupay jay bado na. Makitkita ti kudil na. Shh! Tangiwa mo lakay. Kita mo't nga agturong na dito'y ayanta. Sa anak nga umapalit ti kawus na. Konsernak laeng, tanay, nagalas. Ibagam man di anak ta iso ti makisarita kun ni salay. Sigurado abisi day chay lakay. Bayam, siya klagan ti makisarita iti day ta sa lain. Uno, kitaam no, at dagaon mo dita ang mabalin abuludan na. Tay disintay akitaan. Na, apayakas tamot tan ti kawus mo sa lain. Ay nawaw. Ada ka di parikot iti kawas ko, Nana Gina. Ay, diretsyon kan Sana maibagay ti kasta akawas iti kalaysa. Kita makikita ti kudil maun. Anya? Ti kumama maibagay iti kasar ti insuot mo saan akasta revealing. Amumay akasaran ti papanam. Kasto niya rod matikayat ko nga isuot, Nana. No kayat mo, adda extra agaon ko. Panagkunak umanayking ka dayjay. Di mo panunutan nga umapapalakin ka, ibagbagaklaang tipudnaw ta amum ti tattao ita. Ay nawaw, saanan, Nana? Komportable akmat iti kastoy akawis ko. May mayat ti sitro. Maanginan ti kudil. Apay may takas niya ti kawus ti gayim mao lilay. Diyak amo atata? Saan matket di adakes no kayat namot ti mangisuot iti gaon. Ngam saan kumakas jay? Si trumot na jay. Makitkita ti papayaken kabakiran. Ay, pasensya kayong tata Kinasaritak mo't laang tigayim ko, may papan iti day taabanag ang impilin na mo't ti kayat na. Isuhid na ti pagsasaritaan ng iti bisita. Uray siyak tata, nanggag kumot laang katawaan ti daduma bisita itay. Sigurado nga isuntaw ti pagpiestaan ng iti chismosa. Agawid tan, Marisaling. Saan pa'y matanalpas ti kasar, Marilili? Saan ta pa'y anaraman ang timakan nga insagana da? Anya nga rutiganas ta nga imay no dita ihanos ti aguray. Mabaina kun, Mare. Ay nawaw, anya ti pagbainam? Kita ma. Oh, datati ayan ti atensyon dagiti tattao. Di mo pa'y kayat, Mare. Starring ta.
Kita maray, kumita da, sa dagkatawa. Di mo ngamin ikaskaso Apal dalaang dayta. Ay, talaga nga ro da, di mo kayat ti agawid maray. Urayam ti panangan. Una, adahon ditoy. Ay, umuna ak nga ro din nga agawid maray. Sumarunukan ton. Kunak man no imbagam iti dahil di babae, asaan na may bagay ti kawas na iti okasyon baka nagalas ti sitro abado na. Urela makita ti papaya ken kabakiran. Kaawambay, imbagak mo itay lakay. Apay nga raw asaan pa'y ang nagsukat. Hindi ka mukin ko na lakay. Kasta siguro ti kayat na Imbagak mait nga adda ti gaon kaw, mabalin na abuluda na ngam di na mo kayat. Saan ang makaay? Ayo iti mata. Anya nga ro ti maramidan ta, kasta mo ti kayat na lakay. San mo't ang mabalain apaawidag. Siguradaw, maupay day ta. Nagawid ka matan marililay. Wan, itaypay pari David. Ni salingay. Nagbati ni bakit mau. Ay nawaw. Apay ka no? Ay, kaya na siguro nga i-display ti bagbagi na ijay. Anya? Isaw ti ayan ti atensyon dagiti tattao. Iso ang nagawid ak. Uray saan kami pa anang nangan. Grabe mo ti bain ko kadagiti padami abisita. Kunak, tumod kan kwa na. Sana may bagay ti kasya kawas na. Urela makita ti ilam-limang na. Ay, narigat mo't ang mabagbagaan. Iso binaybay aklatan paray. Makapaasar mo't da dya Lili. Imunakit din ang nagawin. Pinanawan na kay dya kasaran. Wana, takas taunay kanong tibain na. No kasta, ibain nak gaya magayam na. Ay nawaw. Anya ko mga iti ekspektaram ang mapasamak. Kastamad ti kawas mo. Sigurado nga damay bagat ti sabani at tao. Nagmayat tupay tirik na lakay. Siyak ti ayan ti atensyon dagiti bisita. Siyak ti starring ijay. Proud na proud ka mo. Titikas na ngayon naramid mo. Ay, kat syempre Kat no agaw atensyonak ijay itay. Inabak ko ti dumaan ninong kanina ang tinagkasar. Anya na klase ti kapanunutan. Sikan ti pagsasaritaan ag ti karuba bakit. Apay ka no? Anya mo ti isyo dagita tao. Ti insuot mo sitro, hindi na palabas sa lawas. Nagalas kung kunada. Ay nawaw, agraman badok pakibiyangan da. Ay, saan pa'y naka-move on dagita tao? Uwan ata orala makita na tayo lumlumang mau. Apal dalaang dayta. Isungarod mo't ti komportable kanya. Sana may bagay ti kasi akawas iti okasyon na napanam. Kasar, tinapanam, sana fashion show, wano bar, wano club. Una yun ti tao ita panawan. Managdilaw dala una yan. No maminsan ngamin, kitaam ti ibadbadom. Tay kumamot maibagay iti okasyon, asana kumpormiladitan. Pudno ka di, Marilili. Di, anya, Marisaleng. Siyak ka no matitapik dagiti kalugaran tayo. Ay, un maray. Nang kumula nga si kati pagsasaritaan day di paradaan, idi nagpasintrua. Anya? Si kantumo nga main maray. Dakas gayam ti aggawn ita panawan? Saan adakes maray? Angam saan laeng ana ibagay iti kasjay akawus mo iti kasar nga inatendaran ta. Makikita ti ilimlimeng mo apapaya ken kabakiran maray. Anya? Nay, bakit? Kitaam ti langam iti dati a video. Anya video? Video iti kasar nga inatindaran nyo iti kumarem. Si kalaang tinaydumduma. Oh, ada pa comment may papankin ka. Kita man ti comment ngay bagbagan. Pinagbalin mo kano a club ti kasaran anapanam. Kitaam nga mintilangam Ura lang makita ti papaya ken kabakiran. I-chat mo man ni Joyce. Ibagam nga i-delete na dahi ta a video. Ay nawaw. Una saan? Kubaran na ti rupak. Nagalas nga agpaiso lakay. Siyakla ang gayam tinayaw-awan. Kung nagtumod kan kahabakit.
Ada ka din ni Joyce, Nana Gina. Ay, ada ti trabaho na. Apay ka, day? Di na pa'y ngamin binasa ti chat ko kenkwana. Ano mabalin, kubaran na kumamat ti rupa kadagiti picture ken video nga impost na. Ay, nawaw. Apay, Mike. Remembrance day jay nakaw. Syakmat nga minon ti mababash, Nana. Nagalas ka no ti gaon ko. Ah, day jay ka, day. Pangaasiyo, Nana. Sige. Kasaritak to ni Joyce intun aga-aweg. Agyaman naklaunay, Nana. Intun sumaruno nga men, nakong pilyam ti isuot mo abado. Kasaran man, wanoan niya pa'y nga okasyon, ibagay mo ti kawis mo. Saan na da ka, iti agbado iti sitro, angam kuma, iti husto a lugar ken okasyon. Ibagbagat da ito'y saan agapaw ta umapalaken ka angam gapaw ta concernak iti mabaleng nga ibagati sa bali a tao ken ka nakaw. Ay, nawaw! No dilawanda ka, di ka agong unget. Panunutam kiti ana imbag, taamang ano pagsaya atam at gayam, ti panang dilaw daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda nga ta ni Roger ijay balayda, nilaw la kay. Ay, jakam mo Anyat masapul mo iti anak taaya. Mada kayat kaw nga ibagaken kuana. Anya manenday ta. Basta, padaan ang makiday no ada lumabas dita parangan. Kasano kumakat sa bali mo tinalan da. No napatig ti ibagam iti anak ta. Mapan ka iti balay da Mja kayat ti mapanijay. Wano saan, tawagam laengain. Ay nawaw, karkaro aja kayat. Mga no ti madugang tamanin ti subungbat. Ha? Jak mo't laeng maibaga ti kayat kawi ti anak ta. Anya. Busy kan samet, Mari Merlen. Wen nga rod mare, i-budget ko tinabat-bati a kwartami. Ay nawaw, dakkel ti sweldo nila kay mo, saan ka di? Sakto laeng mo't mare. Sakto a pagbiagan me. Manulaeng mo't tinyawat na kanya kidi na palabas sa lawas. Ta dimawat ka no ti katugangak a babae. Ne, apay ngay adawatan da, kat adamat pamilya ti anak da. Sa maysa, agpada da nga da pensyon na, saan ka di? Ada pensyon da. Ada pa'y ti balay nga ipapaabang da. Adamot laeng ti kabsat ni Roger a mabalin a pagdawatan da. Ang jak amo, no apay anilakay ko akanayon ti pagdawatan ti babae a katugangak pare. Amangan no di mo ammo kat adamat gayam limad agora ti katugangam ken ka, Mare. Mabiit man laeng perlita. Apay ka di na nakora? Iti ayan ka day da Roger tinagapuam. Ay, wala na. Sinarong karak ti kumarek. Apay ka di? Ada ka din ni Roger ijay.
Ay, awan ti anak yu ijay nana. Tilaang manugang kan apo ko yo. Ay, naimbag lang ngayon. Naimbag ti anya nana. Di yo ka di saludsudan. Uno kumustaan mat ti manugang kan apo ko yo. Naimbag lang ngayon. Tadyak nagtulay. Nilang Roger ti saludsudan. Tay suti kayat ka o makasarita. Ay, nawaw. Kumusta ngay? Naibagam ka dimot lang ti kunam, nga ibagam ka ni Roger nga anak ta, bakit? Saan nga raw lakay? Ay nawaw, kunak manoy tayan dati na panam itay. Sana ka nagtuloy. Naimbag ko na ta sa nakanapan. Awan ka no ni Roger, ija malayda. Kuna ni Perlita. Nuan niya man day ta nga ibagam, mabalin mat nga ibagam iti manugang ta, ta ison ti mangibaga ka ni Roger. Saan nga raw da mabali na maamuan na? Amumuta sa bali ti ugali day jaya manugang ta. Ay unay kan bakit? Pud naman, nakaimimot day jaya babae. Nukasta, kwarta man ang tinawatam iti anak ta. Ay talagang agreklamo ti manugang taan. No tunggal agsweldo ni Roger kat agdawat ka. Saan lang mat ni Roger ti anak ta? Sa may sa, an-anuam ti kwarta kat adamat maururnong nga abang. Adda pa'y pinsyon ta. Kinasarita nak ti katugangam a babae idi na minsan nga aldaw, Mari Merlin. Sinaludsod na nila kay mo, kat imbagak nga awan dito'y balayo. Kwarta siguro manen ati dawaton na mare. Ay nawaw, adamat pensyon da, Mari. Dakkal pa iti balay a papaabangan da. Ken, saan laang ani Roger ti anak da mare? Ay, jak maawatan no apay ani Roger akanayon ti pagdawatan ni nanang. Kita ang ti balay mi mare. Mano atawanan ti napalabas, ang maging gaita, saan pa'y analpas. Kasaritam laangan nila kay mo, Mari. Ibaga makontrolan na ti kwarta nga itad na. Ay, kastang agpay so ti planok mare. Agur urayak laang iti gundaway. Ay na, Mare. Ibagam kit din tapno ammo namat. Narigat nga agpay so ti kasta. Pamilya namat ti kakaasi. Gapo iti aramid ti inana. Kumusta kayo, nanang? Ay, agiamanak. Ta nakalagip ka, Roger, anak ko. Hindi pa'y napalabas nga aldaw, padpadaanan ka kahit. Daapay ka di. Nagsweldo kayo. Saan ka ray? Apay ko mananang. Mabalinti bumingay, anak ko. Kasapulak nga na talaga ti kwarta ita, anak ko. An-anon nyo nga minti kwarta aya? Saan kayo pa yan nagsingiri ti abang? Saan pa anak ko? Ikandak kumapay iti 7,000 no adda. Ada na patag pangusarak. 3,000 lang ti maitod ko nanang. Sige, mabalinan day ta, anak ko. Nasalaw ko ni Roger di tadalan. Naggapu ka na o dito balay. Wine, masurunak unay. Apay mait. Una, 3,000 lang di mo tintudnan. Dakil mo ti sweldo ti anak ta, san ka day? Ay nawaw. Gapu tadakil ti sweldo na. Kanayo na metan tagdawat. Lalipatam samat amanaw ti anak daken Merlin. Masikog pa iti manugang ta. Iso asigurada waan manayunan taw ti gastos da. Daytaki di na Merlin ti agnomari ti kwarta ti anak ta. Ha? Ay nawaw. Agpanunot ka mamait bakit. Saan anasaya at ti kasta nga ibagbagam. Asawa ni Merlin ni Roger. Iso arong banglaang asuportaran na. Nakaibimot dayta manugang. Iso akakurgura ko na. Siguro, sinugsugan na ti anak ta. Iso 3,000 lang tintid ni Roger kanya. San mo kasta sigon ni Roger kahit? Anya! Intad ko kanina ng ti 3,000 bakit? Ay nawaw, ninanang manen.
Uy, di mawat ngamin. Adda ka no pangusaran na ti kwarta. Spoiled mo't launa yan ni Nanang. Tunggal dumawat ken ka, ikam ngamin. Kitaham ti balay tayo. Aging gaita, saan pa'y analpas? Nanang kumot day jay. Wen, Nanang mo dayjay. Ngam, kasla igaggagara na matan. Kanayunan na matan ti agdawat. Araramidin na siguro dayta. Tapno agrigat ti pamilyam. Mariknak ngamin, akaguranak ti inam. Bakit? Pangaasim lakay. Intun sumarunong agsweldo kayo. Itid mo ti buo asweldom kanyak. No kasapulan ni Nanang ti kwarta, umay dito'y balay Tada kami ti agsarita. Aywan mare, indiritsok amin nun iti asawak. Ay sapay lang kumaata maawatan na mare. San mo't ket di nagunget, idi nagsarita kami mare. Ay kat nasaya at ano kasta mare. Madimat laeng no spoiled na ti inana. Nang runa kat adamot pamilyayo. Dandani ka pa'y agpas ngay mare. Uwan nga rod mare, manayunan man ng ti gastos. Dayta kumamot ti panunutan ti katugangam a babae Tasan damot nga agbisbisin. No tutuusan, adamot source of income ta. Uray san amang tad ni Roger, at dalat ta pagbiyagan ta. Ay, naku nampay mare. Aglablabos mo't ngaminan dayjay akatugangak. Naimbaglaangan tasaan akas ta ti katugangak mare. Ay namare, no katugangan ti saritaan, adayo anagasat ka kadagiti katugangam. Ay, gaya, Roger. Nalipatak nga imbagakin ka, di na minsan, ngay may ka dito'y balay. Ti anya, Nanang? Hehe, birthday inton Domingo. Kahit Ay, sika, ti mga sponsor iti lechon. Para iti kasangay ka, wanak ka. anya, lechon ko na yaw. Wan, maminsan lang, may ti makataway nga birthday. Sanaya. Pasensya kayo, Nanang. Ngamjak maitod ti lechon na daw dawatin nyo. Dantanin agpas nga ni bakit ka. Kit ang mga no CS tumanon. Dakkel tumanon ti gastos may. Agpudno ka man kanya, Roger. Sinugsugan na kakadini bakit mawis wakas ta kamutayin, Nanang, desisyon ko day tuyen. Ammo yumat. Ado, ti paggasgastusan mi kan bakit ko. Plano pa iti gumatang iti materialis tap numalpasan ti balay may. Nakaran kan samot ta ni ti kinaimot ni bakit mau? Pasensya kayo, nagkontrolak matanita. Spoiled kay launay nga minan, Nanang. Di bale, damat urayan nyo nga abang. Kan adda pa'y pensyon nyo kanitatang. Ay na, maruro na ka talaga iti dayjay Merlin. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkadita. Sika, tiyagtal na. Saan lang nga napatgan tilitsyon na kaya't makastakan? Gapaw, ta sinugsugan ni Merlin, ti anak ta. Nakaranan ni Roger, iti kinaimot na. Spoiled ka nga main, isa may kawa ka. Dakil ti masingsingir mo nga abang. Si kapay ti mangiduldulain iti pensyon ta. Apay pailaan at dumawat kay ti anak ta. Saan tamat nga agbisbisain bakal? Saan nga ta nasaktan ni Nanang itinsawang ko kinkwana, iti nagdawat iti lechon, tata? Nasakay tinakam na, ngam awana yun ti maaramidan na. Basol na matlaang no apayakas jay ti insawang mau anak kaw. Dahil agdawat iti kumporme kan ka ti amuna. Kat saan kami ba't nga agbisbisin dito'y balay? Kasla makonsensyaak, tatang? Ay nawaw. Awan ti rumbay nga pakakonsensya am anak kao. Husto laang ti inaramid mo. Tapno agnakam mo ti spoiled nga inam. Sa bagay tatang. Tapno saan mo nga isupaya pagapaan mi kanibakit kao. Bugduak, ti papanam si ka, Perlita. Iti ayan tigayam ko, Nana Cora. Kunak tumay. Ay nawaw, ada ka di parikot, Nana.
Pagbagam tuman jay imot agay mo. Ha? Apay nana, anya tinaramid na kada kayo aya? Sugsugsugan na ti anak ko. Anya? Iso ano ada tidawatag ka ni Roger. Saan namang tad? Tadyak amaw, noan niya ti impulpulong day jay a babae. Pagbaga amang kiday, nagpuskol mo launa yun ti pa nagrup-rupa na. Nakaimimot pa'y kada kami, katugangan na. Amangan met, no ado nga minti daw-dawatan niyo, nana. Rumbang lang, amang tad ni Roger kada kami. Tada kami, tinang papaadal kan kwa na. No saan miya pinagadal ni Roger? Awan na. Amangan, no agrig-rigat mo't day jaya babae. Kasta timbaga ti katugangak ken ka, mare? Wen mare, is-istoryaan na pa yan kadag iti kalugaran tayo, nakaimimot ka amanugang. Ay na, panunutin na, no anya ti panunutin na. No kunana nga imutak, ay okay laang mare. Imot ano imot. Pampanunutok laang mati masakbayan ti pamilyami kin ni Roger. Ay, pudno launay mare. Narigat nga tano awan ti urnong, na imbag kumaan, lumangtad na no agkasapulan kayo mat mare. Ay na mare, awan ti bibiyang ti katugangak no agsakitak wenno dagiti apo ko da. Idi na ospital tupay ni Shasha. Awan pulos mare. Sa ita bagada nga imutak. Ada talaga ti kakasta katugangan mare. Ay, kasla pa karagsakan mo't di katugangak a babae no agrigat kami. Di na aya makita nga agraman balay mi kat saan pa'y analpas, mare. Marlay! Anya nga'y tiraramidam dito'y balay. Kaya't kayo ang makasarita itinalapat nanang. Is-istoryaan nyo kanumot nga imutak ang manugang yo. Ti kunayo pa'y kano. Inakarak iti kinaimot ko ti anak yo. Ay nawaw! Pudnumay! Anya nga iti pagsakitan tinakamaw pudnumay timbagak. Talaga mo nga imot ka? Imot no imot nanang. Ar-aramidok daytoy para iti pamilyak. Kas makita yumot na anang. Dumakdakkel ti pamilyami ken ni Roger. San pa'y analpas ti balay mi? Anya kumaita? Agtrabaho ka mo ngamin na Sika lang nga rodon ti awan trabaho na. Sika pa'y laang mo ti imaw. Ay nawaw, ti kasta nga ugalim. Talaga siguro asaan ang manugang ti pangibilbilangan ni nanang kanyak, Roger. Apay kastamot ng ti ibagbagam bakit? Wala tay sumot ti iparparik na kanyak. Pasensyakan bakit? Ala, kasarita to ni nanang. Iso abinagaan ka a kontrolem ti itid mo a kwarta ken kuana. Taagruam mo't nga rod. Ken adamot ti pamilyam san aya? Anya nga ti gastusan tayo no kasta akanayon. No saan tayo nga agurnong, pangalaan tayo nga rod nga iti kwarta no adda emergency. Maawatan ka bakit? Ay napasensya kan lakay. Para mo't laang iti pamilyata ti kastoy nga aramida. Kas makitak ngamin kat aglablabasan ni nanang. Spoiled lang una yan. Ala, di ka matanagan. Kasaritak ni nanang. Kastamat lang timbaga ni tatang kanya kadi nagsarita kami. Nanang, pangaasiyo ta sardengan yun ti asawak. Di yu kumamot bastusan ni Marilyn Punyo man! Imot launay jay asawa, Roger. Imot ka di pa iti kasjay. Sipod nagkasar kami. Awan nang nagyo ka ni Marilyn. Mano atawan akanayon a dumawat kayo ti kwarta kanyak. Ngam nagululimag ti asawak. Oo. Ito lang ang nagsaw, taglablabos kayo nanang. Apay, idi nagkasar kayo kadikan tatang, kat kasta ti naramid ni Lola ka na kayo? Ay, sana kasta ni Lola, Roger anak kaw. Man nakaawat day jay. Oh, makita yo? Nanang, pagadalan nyo kumanday jay. Noan niya ti trato ni Lola nga inanitatang kada kayo ang manugang na idi si bibiyag pay. Kas di kumamot ti trato yo iti manugang yo. Taawan mo't dakes nga aramidan ti asawak.
Nagsakit laon ray tirik naklakay. Nagsakit ti kasday ngayon sawsawang ti anak ta. Puno may timbaga ti anak ta. Taglablabos kamot ngamen piman bakit. Hostulain ka day, asong batan na kakasday. Oray no nagkamaliak, inanaklat ta day jay lakay. Bastos nakiday para lang iti day jay a babaay. Uy, sikati ina. Ang kasano arispitun na kano kasta ti ukalem. Di mo pabasulan ti manugang ta. Ngamen, mano atawan anagan anaos ni Merlin. Italaag mat anag sa taaw. Lakay. Pangaasem tagbalbaliw kan bakit. Tratuam itinasaya at jay manugang ta. Ken lumabalain. Di ka uman makiinagaw iti sweldo ti anak ta. Tadakkel met piman ti paggasgastusan da. No may papaniti kwarta. Santa met ngagparparikaw. Tadamet maaw-awat ta iti binulan. At dapay abang asing singiran ta. Ikay, anya nga ron ti aramida, lakay. Kasaritam ti anak ta, ken ti manugang ta. Agkindaw ka iti pamakawan kadakwada. Man nakaawat mo ni Merlin ang manugang ta. Basta di mo ngamin abuswan, baka... Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo abuswan ti kinaimbag ti manugang mo. Saan adakas ti dumawat no adaka sa pulam. Ngam kuma, di mo matlabsan. Kas parentes, panunutam latamat ti pagsayaatan ti pamilya ti anak mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Na, agasong manday ta nga order dakit ka adak ko. Ilako kadagiti lumablabas ti daduma, nanang. Ayun mayat ngagpaisaw ti aglako iti halo-halo ita. Nagpara ti padawain. Wan nga rod, nanang. Iso anasapak ang nagriing tapno may saganak ti lakok. Sigurado nga adumanan ti umay gumatang inton alas 10, nanang. Sige, tulungan kan anak ko. Saanan, nanang? Ituloy yukit din ti maturog. Amok anapuyat kayo ang nagbuybuya idi rabi eh. Kabaulak pay mait. Maturog ak tulangan inton malpas ti aramidon ta. Nawaya pay mait. Sigurado ka, nanang? Wan anak ko. Si kakit di mait. Di nakadipa kadanagan. Alaman nga rod, nanang. Da kayo pa'y lang ti mangisagana iti sabakan sago. Kitaan nyo lang tapno saan ama overcook. Anya nga tati pilpilaan da iti ayan da Mari Erlinda lakay. Ay nawaw, jak amo Apay asyak ti pagsaludsudam. Kunak mano iti ayan da tinagnaam itay. Di mo ayan nakita nga iti likudan ti balay ti naggapwa. Ay, nalalakwanan.
No kayat mo ama-amuan no anya ti pilpilaan da, mapan ka iti ayan ti kumarim, tamapan mo sa ludsudan. Huh? Sapay agsisinnukat dagiti kaaruba mapan iti ayanda. Amangan kit din o, adamo ti iwarwaras dang ayuda lakay. Pangalaan na kumamat ti iwaras na no bilang laang. Saan mo ta DSWD ti kumarim? Ay, amangan ano adda intod dagiti politiko. Kat iso ti warwaras na. Oh. Ay, itinasaya at mapanak man iti ayanda. Tanupod man nga ayuda ti iwarwaras na. Ay, rumbang laang ama ikan tamot tagbut-butos tamot lakay. Ala. Iranam nga wan ti pila ije balayda. Tapno di ka mataktak. Taayuda ti ammumay. Si kamat gayam, Mariole. Anya ti masapul mo? Ay, kwa maray. Nakita kami nga agsusukat dagiti agpipila iti paraangan niyaw. Amangan ko nak no ayuda mo't ti pilpilaan da maray. Ay, kamali ka, Mare. Ay, no saan nga ayuda ti pilpilaan daan niyang rud ngay maray? Ay, nawaw. Di mo makita, tinalawa akaratula na ipaskil iti sangwanan ti balay, may Mare. Nay, halo-halo for sale ko na mo, maray. Dayta ti umay pilpilaan dagiti kalugaran tayo, Mare. Ay, aglala ko kamot gaya mon iti halo-halo, maray. Ay, uwan, Mare. At dapay na bate. Amangan ko nak, no kayat mo ti gumatang, tapno marama na mo matilakok. Oh, adto yan ti halo-halo nga order mo, Mare. Ay, kwa maray. Apay ka di, Mare. Ay, mabalin anayo nampay iti dua nga order, maray. Ha? Agasam nga iti upat, Mare. May boss mo nga ta? Hey, sagdudua kami ngamin kinila kay ikaw, maray. Mabit lang nga rod, ta isaganak, Mare. Ano sam nga orayan ti bayad ko, maray? Wen, Mare. Tinapatag kat mabayadan adagos. Ay, bayadak to adagaw sa pama na masingir mi ti bayad tinateng may, maray. Okay nga rod, Mare. Anusak nga orayan. Lakay, adakon. Ne, anya nga ita nakasupot nga nyawid mo. Halo-halo lakay. Halo-halo mo, gayam ti pilpilaan da iti ayan ni Mari Erlinda. Ay, nawaw. Apay aging matang kapailaan. Kaya manugot mo ti kumaray nga utangag pailaan lakay. Isupay kit di mata pampanunutan. Saan mata kasapulan day tabakit? Agbiag talata nga uray awan ti halo-halo. 320 laang ti bayadan talakay. Si kakit dimot. Imbes nga damaigatang iti bagas. Ay, awanan ti adu asao. Agtugaw kakit day taramanam ti halo-halo ala ko ni kumaray. Sagdudwa talakay. Ay, una yan. Agasam ta sagdudwa. Ay, ninayo na ko na. Tanakitak nga adu nga rud mo ti gatas nga ingredients na. Manungay tinabati abayad tinateng talakay. Ay, basit laang bakit? Lugi manan. Ay nawaw! Agsasarunumot tong tilugi talakay. Kasano, kat natsambaan tamanan tinababa a presyo. Ay, di awanan ti palingke. Saan ako na makitsenta intong bigat? At damot basit anabate. Ang igatang mo iti abastota. Bayadam mo't laangan dagiti rumbang abayadam. Uwan lakay. Iyanus mo nga i-budget taday talaang ti pangabastota. At danabati ang igatang ko iti abono kon similya. Tapno saan adumakal ti utang ta iti supplier. Kuwan Noan niya ti pagsayaatan, di iso ti aramidam lakay. Asino juli mabas nanang? Ninsamot Marioli day jay? May sungag paisaw, anak ko. Ay nawaw, nakita ka nagpasentro nila kay na na minsan. Sigurado anapan nagsingir day jay. San ka di pa yan nakabayad jay kumarem, anak ko? Awan pa'y mati ko na adumagas dito'y balay nanang. Nalipatan ng samat ng ti halo-halo nga inutang na di na palabas sa bulan. I-message mo lang ngayon, amangan no nalipatan na. Di mat nga rod agrip-reply nanang. 320 lang day jay. Isu kumapay may gatang mat iti masapsapul tayo. Nukas ta nga road, padaan namon.
No nagpasentro day jay siguradaw lumabas iti paraangan tayaw inton alas 12. Bareng ananang, tapno makasingirak meten. Anyat orasan, ngam awan pa'y matalimabas day dya Marioli. Ay, mga no limabas ket saan talaang anasiputan. O no saan? Abangan no sa bali meten ati nagdalanan na. Daytoy katirigat na. Basit pa'y laang tinegosyo, ngam malugit amatan gapo kadagiti customer adimat makarik na. Inton sumaruno anak ko, di kantun agpautang. Nagtalekak ata kumarikot nga rod nanang. Bayadak to no masingir mi ti bayad tinateng mi kunana ngam awan met kadi nga umay. Ado mo ti kasta anak ko. Nalaing da nga agkaray, ngam di damot amo atong palon ti karida. Agpatingga dalaeng iti sao. Ay, mabit man lang manong Jimmy. Nay, apay, ada ka di masapol mo. Nakasingir kayo, saan ka day? Wan idi pa'y napalabas alawas Apay aya. I-remind ko kumatibayad ti halo-halo nga inutang ni Kumarek. Na, Bayadak no makasingir kami kunana ngam aging gaita awampay met nga imay. ay nawaw. Kung naklakid di ano binayadan na matan. Awan paymet. Tidakas na, jakon maranaan. Jak amo no ilumlumangan nakmengatan. Ay, imbagak matabayadan na dagiti rumbeng abayadan na. Idi pa'y napalabas alawas. Awan met nga imay. Di namat lang replyan dagiti text ko kankwana. Mala, bayam. Kasaritak to ni bakit ko inton malam. Wan man manong, isupay kumamat amay gatang iti masapsapol dito'y balay. Pudno ka diti na ibaga ti kumarim kanyak, bakit? Ni Erlinda manan. Wen, di mo kanumot binayadan ti halo-halo nga inutang mo kan kuana iti. Ay, saan pa'y nga raw lakay? Ay nawaw. Saan ka di nga imbagakken ka, abayadam amin ti rumbeng amabayadan, tapno malpasain? Ay, apo, nalipatak nga rod. Oh, tagrason ka manen. Na, abay, anya ti imbaga ti kumariking kaya. Nagkari ka kano abayadam no makasingir ta. Ngem, hindi ka kanumat nagpakpakita kan kuana. Ay sos, at apon na pa yan nga amangan no ilimlim mga matayin. Ay, nawaw! No agsasauday ta, kunamlandakil mo ti utang ko kenkwana. San mo't ana imas ti halo-halo na, nagtamnay pay. Oh, nagadupay laeng mat nga ibagbagam dita. Bayadam kit din, tadi isupay apang panunutan. Agbayad ako, tapno awan ti adu asaom. Ay nawaw, makaungot kamat nga agbayad, mare. Apa yan? Ay, apay, sino nga iti saan ang makaungot iti kastamot agalad mo? Naa, awan mo't dakas nga insawang ko. Kinasaritak lang mo't nila kay mo, tadi ka maranaanan. Impalagip ko lang ti may papan iti utang mo, tamangan kunak no nalipatam, mare. Kano atapom tupay ka na nga ilimlimangan ka. Iti anya kumaaga po nga ilimmangan ka. Kunamlan na imas mo tila kung ahalo-halo. Ay nawaw, saan ka maawatan, mare? Tapno amom, natamnay ti halo-halo alakom. Puro ice mo't ngamin. Kurang pa'y tigatas na, kan ingredients na. Anya? Saan award ti 320 pesos ko? Sayang lang ti kwarta. Pweh? No agsasao ka, kasla di ka nagpanayon iti dua nga order iti. Ay nawaw. Oh, day mo ti kasta agalat ti kumari mo. How? Ay, marurudak nga rod nanang. Natamnay ka no tila ako kahalo-halo. Ay nawaw. Kat no nakita ka nagpanayon ni ti dua nga order, idi mutangkin ka. Dayta nga rod nanang. Ay, ang mga no ibagbaga na lang dayta, tanasakit tinakam na, idi siningir mo. Anya ko matipagsakitan tinakam na, kat siningir ko lang matikwartak. Nalastog nga agsasao, ngam 320 lang nga utang na, di na pa'y malagip abayadan. Isupay lang ti daganas na amang ibagaan na tamnay tilakok. Ay nawaw. Intun maminsan, saan mo alaklakwan, anak ko? Ay talaga saan nanang?
Jak kayat tikas jay nga ugalyan na. Alisto nga umutang, itatamasingir, kastakit din ti ibagana. Kunamlan asino mo't nagsasao, nagtamnay mo nga rutila ko na ahalo-halo. Che, Ay nawaw, agsardeng ka man dita, bakit? puno mait, natamnay tila ko na angam nagsao, apaw launay mait. Sus, ket no sagduduama ti ginatang mo ide. Ti ko nampay kanya, ket ni nayunam, taado ti ingredients ken gatas ti halo-halo alako ti kumarin. Kung kunaklaang mo tikas jay tapno di ka madismaya, patpatsimang. Na, Kano nagado ti ice ti kinantay de, kurang pa'y ti gatas na. alawanan, natamnay no natamnay. Ha? Talaga mo nga na natamnay. Na, di nakman rin. Talaga siguro natamnay, ta saan alibre. Agdin dinamag dito'y lugar tayaw, anatamnay ka no tila kum ahalo-halo anakaw. Iso a pagsasaritaan dagiti marites a kabarangayan tayaw. Anya? Buwain, iso tinanggag ko itay limabasak dita tirsina. Talaga mo't day jay ayoli. Di mo't agsardeng. Dadaulan nak pa yan. Di kumarim nga ta tinangiwarwaras anakaw. Sigurado day tananang. Isulaang mo't yada sakit tinakam na kanyak. Dagito'y mat amarites, patpatyan da mat adagos. Ay, kasano nga roden dayta. Negosyo matan ti dadaulan ti kumarim anakaw. Mapanak iti ayan na, taglin na wag kami man. No anya launay ti pagsaksakit ang tinakam na dayta at tao kanyak. Bakit? Masapol ka di adadaulam ti kumarin. Ha? Apay mo dakas ta ba nagsasaom? Awan mo ti amo ka dakas nga naramid ka. Ay nawaw, agin didiam mo kapay lang dita. Amo ka? Sikatin ang iwarwaras anatamnay ti halo-halo alako ti kumarim. Uray saan mo't piman. Ay basta siya, natamnay ti halo-halo ala ko na. Kaiso mo nga ron ti panagraman ka o talaga manak. Natamnay gaputa siningir na ka. Angam tipod no libre da jay, ibagam anaimas. Style mo? Saan na? Ay, saan kan ngaglibak? Amok day tanga style mo. No siyak ti sika, agsardeng kan. Panang dadaulan ti kastangar aramidem. Apay, di ka mabutang iti kumarin? Oo, anya kumangay ti pagbutngak. Nadalos ti konsensyak lakay, awan ti dakas ngar aramidan. Aha, di ka man naglibak ka kasta. Amok ti ugalim, yoli. Adak ka din ni Yoli, Manong Jimmy. At day jay kusina, madama ti panagmerienda na. Kaya't ko kumaama kasarita itinalapat, Manong. Ay, awan ti pariko ti dayta. Ala, sumrek ka. Agdiretso ka lata ni jay kusina, at dani kumari mi jay. Ayabamlangan, Manong. Ang mga no panunutan na at trespassing nga. Ay saan? Sige, tamapan ko mo't bisitaan ti garden mi ita. Ibagamlatan na siyak tinang pastrekan ka. Agawid ak tumot lang nga dagos. Ay nawaw, anya ti aramidem dito'y balay, Mari Erlinda. Imayak, tada pagsaritaan ta. Maipapan iti anya, Maray. May papan iti warwaras mo. Ay, awan ti amok nga inwarwaras ko, kontraken ka, Maray. Di kan agulbod. Si kalaang mo tinagbalin a customer ko anang ibaga anatamnay ti halo-halo alakok. Amok asikamat lang tinangiwarwaras kadagiti marites dito'y lugar tayo. Ay, no imbagak nga awan ti amok iti dayta, talaga nga awan, Maray. Di ka man agin iinosente, Mari. Aklo nam ti basol maun, no? Ay, kwa, Maray. Sorry, nagkamali, Una yan day taagalad mo, Mari. Ammom anigosyok day jay. Kastapay laang matiaramidam. Agaramid ka iti 3 minutos a video, Mare. Kaya't kung ag-public apology ka, i-post mo iti Facebook tapno makita dagiti kalugaran tayo. Nalabas day tapa ng dadail mo kanyak. Ay, so, nagatidugan ngay, Maray. Adakan ka
3 minutes a public apology? Wano, ipabarangay kalaangan, tapno agmulta ka. Apay nga itakalaang, sika, Jimmy. Ay, nawaw. Kat nunapan ko pinasyar ti garden ta. Nagpakadakmat kan ka. Imay ni Erlinda dito'y balay itay. Sakit din ti riribukin na. Amok nga imay itay. Gunggo na ma. Si kamat piman, ti mo na anang riribukan ko, ana. Anya? Katuan. Oh, anya nga iti nagsaritaan nyo, idi imay ti kumarim dito'y balay. Agasam nga ita, 3 minutes video nga ipapaaramid na kanyak. 3 minutes video when no ipabarangay ka. Kung kunanakitin. Sinumot nga iti mayat nga ag-public apology iti Facebook. Ay, ket aramidem Basol mo, tanangiwat ka ngamin. Amo mata negosyo na dayjay. Naimbag kumamat, nupod no ti iwarwaras mo. Saan mat nga rod? Tapuro pa ng dadael laeng. Ang may na, nakababain nga raw, lakay. Ay, di ka nagreklamo. Aramidem kit di ipapaaramid na. Tano di mo maaramid, ay sos! Ipabarangay da ka. Awan mat nga rod ipagbayad mo. No bilang laeng, tapag multaan da ka. Ay, nawaw! No amom asika tinagbidot, agpakumbaba ka. No kayat mo tilinakkan kapya, di ka nga rod agsao iti inuulbud kontra iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ko nam itayan, Kristianak ka. Ada trabaho nga pa-applyan mi iti gayem ko, nanang. Ipadas ko mamatag trabaho ija bagyo. Ay nawaw, masapol ka di nga ija iti pagtrabaho manakaw. Maanusan, nanang. Mailiw kami kidi akin ni tatang mo. No iti adayo a lugar ti pagtrabaho. Saan mo't analaka ti mang sarong karkan ka ijay. Nang runa ka di mi mo't kabisado ti bagyo. Aglugan kay laeng itiban, wano bus, nanang. Sabaten kay tulatan ija terminal. I-text dak laeng, no kaano, tapno amok. Sino nga yan ti kadwami kin ni tatang mau no kastagayam ti planaw. Agurdungak laeng, nanang. No adda maurnong ko, di ag negosyo ak dito'y lugar tayo. Awan tumat gusto pagtrabahuan dito'y. Adda pakipordiyaan ngam saan mat akanayon. No kasta trabaho kaya man ni Krista, iyay bagya bakay. Unla kay, napanda nag-apply iti gayam na. Ay, gusto no adda pag-applyan da ijay, tapno makaornong man. Ijay matlaang ti pagnaud ang nalakay. Agabang tukanaw. Ay, may mayat manan, tapno sana mabandaw ng agbiyahay. Madanag anak para iti anak talakay. Ay, nawaw, anya launay ti pagtanagam, kasan matan nga ubing ti anak ta. Awan ti mga sikasukan kwa na ijay. Haha,
Si kakit di mabakal. Amo ni Kristay, tararamidan na. May mayat matlaang, no dati pagtrabahuan na ijay. Tapno dagaw sa makaornaw. Okay lang ka nga agtrabaho ti anak ta iti adayaw bubaw. Una, pagsayaatan ng tumo day tabakat ka. Nulapdan ta. Anya nga iti mapasama kan kwa na ditaw. Katawan mo ti patawid ta, amulaan na. Si kamot gayam ti masalaw ko, Mari Christy. Kumusta kan? Nagapuhan samot ijay bagyo. Nasayat la tamat, Mare Angela. Uwan, adalang inasikasok ija bagyo, Mare. Agtrabaho kan samot tan ijay bagyo, Mare. Naalam, Mare. Ipadas ko mamat. Anyang iti inaplayam at trabaho ijay. Ay, kwa, Mare. Supervisor. Ay nawaw. Mayat nga rod ano kasta, Mare. Ni Elisa akalugaran tayo. Janitress kanumat iti may sa amol. No, siyak. Jak kaya ti agbalin a janitress, Mare. Jak lakit di maanusan. Nagasat ka no at dati daddo mga aplayam, Mare. No da kami ako no choice. No anya ti adda. Iso ti anusan me. Nakabaybayag kamit bakit? Itluglaang mati mapan mo gatangan di ta store. Pasensya kan lakay. Naranaak ngamin ni Mari Christy di tadalan. Siyempre, nagsarita kami paymot Nay, anya man ang tiimbagbaga day ako marim kan ka. Agtrabaho ka no ije bagyo, lakay. Ay mayat nga rod ano kasta? Awan mo't lang ti pagtrabahuan na dito'y lugar tayo. Amom na anya ti posisyon na, lakay. Anya ngay ka no? Supervisor, Supervisor te? dayta ti jakon sinaludsod. Nagmayat adenggan ti trabaho na. Supervisor ko naman. No sa anak ngagbidot, na nga tumitlaang dayjay a posisyon. Anya gaminan ti trabaho kay na playa mi ti bagyaw. Kristiyanak ka. Supervisor, tatang. Supervisor. Wan. Supervisor iti may sa hotel. No sa anak nagkamalay. Nangataw a posisyon day ka anak ka. Ay, wan, tatang. Siyak ti boss. Naimbag man talaawat ka. Ay, syempre, tatang. Nalaing to'y anak niyo. Amuyo ka di. Ado kami ang nag-apply kat siyak ti pinili da, tatang. Ay kat congratulations anak ka. Say-saya at ti trabaho mi jay. Adamat lang ang anak niyo a supervisor, tatang. Saan asinsinan nga hotel, dayjay? Hotel dagiti sosyal ti pagtrabahuak, tatang. Agrobwata ko, nanang. Awan ka di tinalipata, manakaw. Awanen, nanang. Mala, agan-anad ka ba't ijay anak ka? Uray da kayo ka ni tatang, Agan-anad kayo mat ditoy. Di yu liwliwayan ti mangan. Di mo liplipatan ti umawag, anak ka. Wen, nanang. Umawag kada kayo no sa anak abisi. Okay nga raw, danak ka. Agan-anad ka mo't iti biyahe, ma. Wen, nanang. Mala, agpakada akon tapno sa anak amala daw iti biyahe. Nagrigat lagit diti kasto, lakay. Ay, maturog ka mat ngabinan bakit? Anya turasan. Sa anak ka rin na makaturog, lakay. Dua laos lang nga di mo nakita ti anak ta. Kailiw ko launa yun ti anak ta. Kasapulan na nga raw trabaho niya bagyaw. Saan mo ta mabalin nga agil-ilad lang dito'y balay? Anya nga tano'y bagata nga agawid lang. Ay na, sana mabalin di kasta ka panunutam. Amumbat, supervisor iti may sa hotel ti anak ta bakit? Mayatan na jaya trabaho na. Ang pudno nga ta, supervisor ti trabaho na ijay. Na, si kakit di mat bakit?
Sa masiguro nga ibaga ti anak ta, ti sana pudnaw. Anya mo ti buybuyaam, Angela bakay. Ti video ni Marie Christy lang kay. Nagmayat man ti hotel a pagtrab-trabakuan na iti bagyo. Talaga a hotel dagiti baknang. Mayat pa iti posisyon na, ta supervisor a Dagos. Kita ti impos na a video kanila dawan na. Ah, kasta ti uniform da? Wen, Sa dino yung bagyo ti pagtrab-trabahuan na ya. basta iti bagyong uray ibaga na, saan tay laeng nga amuno sa dino. Hello, Christy, anak kaw. Imawaga ak ta nagsweldo kami nanang. Mangipaw itak iti groceries kan kwarta kada kayo. Urnugam kit day para iti negosyo nga arapaap mo, anak kaw. Ay nawaw, nalipatan yun samatan a supervisor ti trabahok dito'y nanang. Dakkel ti sweldok iti pinulan. Ada akong dito'y terminal. Ipawit ko langan kada kayo. Sabatan nyo mat dita paradaan. Sige, anak kaw. Urayan may nga road. Agyaman naklaunay. Agawa ang tagpulos lakay. Sumangput ti biyahin ton madamdama. Amang anudyak mabagkat timpaw iti anak ta. Muna ka gaminan iti paradaan Saan ang mabaling? Ay nawaw, sumarunuak matla Dagaws. Amok ti ugalim kag. Sigurado apagurayan naktumanon itinabayag ijay. Ay, mabait lang nga raw, tagpala sa kaon. Agawa am kunak manan. Wen, di ka makaururay man. Istoryaam ka no magkayam a supervisor iti sikat a hotel ti anak ta el mabagay. Ay nawaw. Anya kumatidakas ijay ngay lakay. Pudnumot a supervisor ti anak ta. Wala, gamdi mo mat ipasikat Maday ti kasta bakit. Asinaw tinangibaga nga ipaspasikat kaw. Kadagiti kalugaran tayo matlaang Nakita dala siguro ti pawit ni Christy ang napantasin abat ijay paradaan ijay. Iso nga umapapal daman na nakasta. Ay, unay kan bakit. No di dasal sa ludsudan. Saan na masapol nga ibagam. Aguli makalagan. Tapno di da ibaga, anaparamag ka. Nag-text ni Auntie Soledad kanyak puldo lakay. Anya timbaga na. Agawid da kano asa nga pamilya. Ay kad nasaya at matano kasta. Tapno adda manen ti agnal di ti dakkel abalay a pinanawan da. Agbakasyon na laeng lakay. Mayatan ti biyag da ijay abroad. Ay nawaw? Kunak ano dito'y damutin nga agnad? Saan? Mayat nga tati trabaho da nga agasawa ijay abroad. Ijay matlaang agtrab-trabaho kan agad-adal dagiti anak da. Sa bagay, iti kinabayag da ijay, kat sigurado nga adon tinaipundar da. Tulungan naktuman nga agdalos iti paraangan da lakay. Ay katuna, day talaang gayam, bakit? Christy? Auntie Soledad? Oh, dito'y matgayam ti pagtrab-trabaho ang balasang. Ay, wan auntie, mayat da ita. Makaurnong ka, uray sa gabasit. Tinapatag kat adda maurnong mo. Wan auntie, jak impagarup nga check-in kayo dito'y pagtrab-trabahwak. Agdiritso kami kumaiti lugar tayo. Ngam kayat nila kay ko ti agpasyar dito'y bagyo, sakbay nga agawid kami. Kasta ka di, auntie? Ala, panawan ka pa eh. Tapno saan ka mataktak iti panagdalos mo? Pasarabo may para kada kayo, Angela ka anakan. Agyaman naklaunay, Auntie Soledad. Agyaman akmat. Tadinalusan yo ti arubayan mi. Itad kunto ti gunggunayo inton bigat. Saanan, Auntie? Tulong mi dayjayan kada kayo. Ay, sana mabalin. Rumbang lang amang tedak iti gunggunayo. Ta saan asinsinan ti agdalos. Ay, wan gayam.
Nakitak tigayem mo iti hotel ang nagturugan mi ija Bagyo. Unante, supervisor kanupiman iti may sa asikat a hotel ijay. Supervisor? Wen, isuti ko na ante. Cleaner samet ka anakan. Madama ka ti panagdalos na idi nagkita kami. Anya? Agawid ka na ni Krista inton bigat bakay. Awan trabaho na. Agbakasyon ka nupay. Apay akasla di ka naragsak. Pudnon sa tagwarwaras ada maglakay. Ay nawaw. Anya damag mananday ta. Saan a supervisor ti trabaho ti anak ta ijay Bagyaw. Ay nawaw. No sana supervisor. Anya nga raw. Cleaner ka numag. Anya. Ay nakababain ka dagiti gagayam ko. Sapay imbaga kadakwada a supervisor ti anak ta. Ay, nuapay mo ita nagulbod pa ilang ti anak ta. Diyak amoy ti dayta Kristay. Diyak amo no anya ti aday ti panunot naman. Oh, apay akasta tila ngayon, nanang, tatang. Apay matakas jay tinaramid mo anak ko. Ah, anyat kaya tiyo asawan, nanang. Sana masapaw nga gulbod ka. May papaniti trabaho, manakaw. Ah, ay, kwa, tatang. Nadamag mi asan kaya masupervisor ti trabaho mi kay Bagyaw. Eh, tatang. Sabay ipanpanakil ka kadagiti ko kumarit. No apay nga may nanagulbud ka kada kami. Gaputa mabainak, nanang. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo no moamuan da a cleaner lang ti trabaho. No amuyo a cleaner ti trabaho ijay. May pagpanakkel dakpay nga ta. Amo manakaw. Awan, di nakababay na trabaho. Uray anya pa ya trabaho dayta. Tinapatag. Kat nadalaw sa trabaho. Pasensya kayon, tatang. Nanang, pasensya kayo no nagulbudak kada kayo. Di mon ulitin ti kasjay anak ko. Husto ni tatang mo. Di mo ibain ti trabaho. Amang bibiyagkan ka. Kunakon ka, sika talaga ti sarsarunwak, Mari Kriste. Kumusta kan? Nakita na pailaang mat. Kumusta kan ko nakmare? Diya ka mo nagawit kagayam. Eh, kwa, okay aklaang. Nagawid akta, agbakasyon akman pay. Iti kasta nga itsuraam, kat madlaw asaan ka nga okay, Mare. Ada ka di parikot? No addaman, sigurado adinak tumaawatan. Aguray ka, Mare. May papan ka di dayta iti trabaho mi di Bagyo? Wan, naragsakan. Siyak ti pagsasaritaan da di tatirsena itay. Ay saan, Mare? Kinapudno na, maasyanak matkan ka. Ti ibagam, naragsak kayo. Naragsak kayo, tanay babainak itintero a barangay tayo. Ay nasaan nakakasta, Mare? Ti maibagaklaan kan ka. Kitdakas ti agparamag. Janitress ka man, cleaner ka man, dishwasher ka man, wano anyapay at trabaho dayta. Okay lang. At least, amom aligal ti trabaho. Ay, nawaw! Uray anya pa'y ti posesyon wenno trabahom saan mo kuma nga ibain. Tinapatag kat legal kan nalinis ti trabahom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.